games are ever so. Chelsea our game na and team Ebia Wenya Wampato Chelsea Babona and T Anopay Anya de code no Mubenya code no na Eja Musumetimi Anya B Echa Chelsea and West Ham United and the Bessiani Afe team and it in Eddie Deportivo Alaves and La Liga Mepato Omu and Real Betis and so the Bessiani Afe German Bundesliga starting Bayern Munich Bobokono woman RB Leipzig and this year in T where a fine notable matters and also Abaso Oko Friend League Anna game and also Betoja and we are Numino and Sia about Sima Edrianum PS Bobokono woman Ankes Bobokon Sud Bessiani and T Matesa as I want Sakam and Anano pay Mabuachre Ediamafe Yeni Juman Casa na Yahweh stories and no at 21 Crofama so on transfer Messa said your feet Chelsea Yedin Kobakakra Mepato Ansho Mareska I head coach Adama I Chelsea and another guarantee interview part to the game about us with that and what the West Ham United now central for Ekobisa and say update to be and Eba concerning Branton Dean at the Andrey Santos Nasana Diane Esiko Mubaton Brantano Modinabema Lord and answer Andrey Santos Batna Mepaton Kobakakra Eba as a Chelsea head coach no as he and Camo Bianta as a Brazil Nibano Nani Jinuye Pa Wofidia Brantano Anna Branton Bona Obono Ayadima Chelsea and to bet me adding incest in the Barca say a Branton the Omontono Eman and Kobabia Ayadeso Bayajman Kama and some at the Amateur Bobokono Yakobaze say a Branton the Enzo Fernandez and so anywhere Abranteno, 8 Mijinamo, Afe Moses Casado, poses, the same thing. And also to me, Bonti, Unya, I one player, what to me occupy, two players, or Muniho, and so position, and not shall say. Some player and a new cancer with Jano, and so Emmanuel Conti, and here talks, when we this is now, Omo Teki, concerning Abrantani Dean, at the Andrey Santos, and a Tassanano Peno, Medion Kobaka Crab, and so Eddie Adambo. Now, Ebereti Eze, where you Tottenham for a goodie. Abrantan and Timianco. Na anano par reporter met him as Tottenham per se womu elko I Madrid no money o madin komoye abranta ni dey ni ko pass no kwankro bia so eso munya from Como na obabetia kan adi Emma Tottenham Hotspur enti komodie no wobata womu chasa abrante okọ Como and that says Fabregas no ball na akoda ni boy no kama pa ade se wonu etimi enya 6 goals 8 assists enti se Como kra team yaketwa sabrante to me anya 6 goals anya 8 assists when your team wasro na obo mu fi se betimi abo mu ye pa enti kwankro bia so so munya branch din adi adiasa Nico Passa wo masase enso edi san komana no reporter fi team and din adi Tottenham Hotspur adi eba ewo dwumadi so na on say asada ni James Madison wonu ni pra soon he men wonu so eko ana afe Morgan Gibbs White so no omo try san kombe fa branche no wo manya nti sia de ehwa na chese omo so ejina ho nkoma kakwa ne meko Fulham ekodi nkoma omo chese sama chukwese eso omunya branche no enta no pay wo so di offer no ekwa koma AC Milan omo yese so menya attacking player na fe sama chukwese enso atimi aba be bo Fulham boboko no ane yankoma omo so from akati edi aba same on AC Milan enkoma mete esa branche di din enso edi Yunus Musa omo chese Atlanta boboko no ebobo omo kwan ede atoma bobo no na omo de omo tuodi na omo he omo kata Atlanta se so omo ba ebo no 30 million euros pe sania omo player abrante ne din ede Ademola Lookman omo yire mu tintin na omo pesa abrante ne beko ba bia no yene sumu sanso player omo ne ginu ye pa ente se ko basa Atlanta for omo adwen so omo pede a ene 30 million euros no omo de ba dia yene sumu sa wo metimi enya abrante no na Lewis mpato reporter mensaka as a Douglas Lewis when you're signing at the man not tenant for as Bobokono on loan package and a brand to the Ebababo obligation to buy no 30 million euros and a package a free Juve and after Douglas Lewis and not tenant for us a catchy Eddie Eba our Jumadia so now pay me check kakra at the Ama Mekobasa Ekodin Koma Basona for Danny Olmo
wo mu wagidie said this season abeko ye dia ma brante no kwabra Daniel Olmo osenso osase ebo no football ama wo pagya ye ma obi ehu no team bi obebo bia kwabra ne first season aya won said husu ye emom second season in dia abrante no ehusu ye pa ano na Barcelona fo se omo kae Dynamo Zagreb ne first season no eniama said amfa ye amfa ma no but ne second season in dia masa akoda no ye adwuma kama ama obi ahu sampa abrante no na oye goals no esan se 2018-19 season no ese no na 9 goals that na abrante na se but another season e ba kwabra o mo cheze 12 goals and 3 assists and abrante ayeye wo ba RB Leipzig and also the first season no ba 5 goals and 1 assist no onya the second season was 7 goals 11 assists and to mu agidie ye pass abrante ne ba wo ba Barcelona no this season and ombe wu Dani Kofi Olmo ye pa enti ano ya Barca nkoma kakra ne be pato deco Sporting Dawata adama Barcelona bobo kono kwabna yasa Barcelona fo akodi nkomo na Hansi Flick Adi deko nyina nkoma wo mudi ya say sisi no muntimi ento big star players Barcelona ensa da nya sika enkoto player ne bo wosoro pa enti players e ohodada no o ma dwen say nya de so mbema krokra film Barcelona integral players na wo mu fi say a day in day out so mu lusu o ma in a mad day aba Barcelona no o mo tra kwankro bia so say o metuma ma sa players ni nyina enso atna esan say Barca eni sika bia o mo de be kwakoto player kese bia enti adia say ene yeso o ma tiase ama coach nso tiase atase nya de say pressure bia ebeko Barcelona board no so say tintinate ade so moto player A anase player B edema Barcelona ansa na team no so etimi akoye ane yankoba kakra fi Barcelona akate ade eba me pato Barca tamfo aye Real Madrid boboko no me ko won kodi nkoma kakra wo mo de do mo kire sa Branton de Ibrahim Diaz agreement no atiase long term contract no Branton no enya atiase ene official communique ebeba na fe contract extension wo ma ye dia ma Branton no etuma ba beto dwa no ada ana matibu kwato ade no wo mo so ewie ye ene aye Branton di enso ade Ibrahim Diaz entiano aye Madrid enkoba kakra ne afa Ruben Diaz aye player ade Manchester City boboko no anopa mi kodi nkoma kakra wo mo se o ma ye long term contract ade ma Branton renewal no aye till 2029 eno aye contract wo ma sani Ruben Diaz enso no etima retie free city akati ade eba ewo dwumade so na anopa make it the ade ma Northern Forest atase wo mu court ne de nyame anim ne last year na nka wo ye sanka wo meyi ne to akonya ana eja wo de o mani tu nyame na eja ode o mu wie season ya na nka omo enso pe Europe akoyi na o matanze ahu se ni no Espirito Santo no so ma nya mpam na kwabena be ha dwene nti reporter mensaka ayese Northern Forest edi nkomo edi o mamu abubu bukotis bi o mo he se wo metimi ampam coach wo ho mprempen aye nino na fe so mo di coach fofo edi aba no enkoba kakwa so a efro makati edi aba emom Newcastle de minim se ye jado no mu twaw se ne de na eko kwabena wunim se edi hawe no ada ana nsentofo ko bisa no nsam kakra ana otese ade ba ko bia hana pam ana ebisa se de ade no so Alexander Isaac ni ebisa se na Isaac de wa de no so some Monday woni Liverpool wo game bo ne se na no so sakati Olmo wo had de akwe agwai anya de so besia kan de men nanka ono de anka ne empire obo enyina ye se against Liverpool no Abranten de Alexander Isaac ebesia kan adiama Newcastle bobo kono beta de Abranten ye e se nya de so no ebetumesia kan adiama monti eno ye reporter me pato etotwa awo Newcastle akata na no pay de bi adi Adam wo na ano na omo yakọ Liverpool kakra na Anslot head coach adema Liverpool wano so ekoko bisa ne nsam kakra ana yebisa se yate Alexander Isaac yeso obeba na yate kwampo se yese sisi no Newcastle eso ma ye ready se monfo fade mna biem na mum pedam kakra between 120 to 130 million pounds ana teso mo pe enti se mutimi di ses kanaba ene omba he na nketa Abranto no matime jano adiama mo Liverpool boboko no na
when I head coach Adama Liverpool Miami Sasa Branta no panede na Mobasa Alexander Isak na also nyame anim say Ombasa Alexander Isak kwabena was say gina niema miensa ane ebisa sa niema miensa na one and also one I say player nankasa wo besia kan edia mom no ono nankasa wo the desire so besia kan edi ama Liverpool na ane number 1 yezofe ane 2 and not just 2 no so ya say emon player no mo tono no position na omo per player no ne bobia ne bo no say na sitie obetima feti into position no omo pena na ane ase afetre and ose 3 no so ya say player nankasa wono so eba bebo no in fact sika na omo de ko tono no sika se bi o nyansam no ehwihia say Liverpool be chase kana na samiensa we so mu bitimi mitidia ane Alexander Isak ane ono nankasa ebetima ka say Liverpool boboko no eba to brante kwabna semia papa bubu ye say ebe do bu ya dia ni nyina homo de se bibia di to ana teso bubu enti that means papa no person ka say ane Alexander Isak no kwankro bia so Liverpool beto sa player no ehon koma kakra ne ye kwa Crystal Palace ekobi so mo chairman opinion ni din adi Steve Paris sa na magayi so ni situation ni sitia na no da obe ye obo kakra ebere tie se on na ekoina magayi so sa na sitia yedim sa Liverpool aba edi nkomani ade ana wache so abrante ndia nkomunya nkomema abrante natena na omene contract sense ndia makrate no so otimi sense contract sense ndia kwabena obetima kasa abrante betena emom se wanya ansa ndia na se hade ndia eno ana da ho no baabi omo situation no aya de ha adwene na ose isi Premier League no dia aya se ate se woton ansa na sa sustainability rule no wonso atimi amiti se wonton a wontimi amiti the financial aya niema awo governing Premier League no enti anom aye Crystal Palace wo mo chairman opinion ne dey Steve Paris enkoma kakọ de twitwa na no pe ye de ho nkoma kakra ensom ade adam but Harry Maguire akọ kasa na Harry Maguire say Manchester United akaten say owo mo nkwamo omene na ekọ we nya dia sabe amanfo akacha obi no wo behu I do ni wie na tese dia aka bia ewe che but Harry Maguire na no ada Santos akwati Harry Maguire no mbisa say na office ye titi se bebraba no so no kware na no kware ho pa ye say Manchester United akata say wo munyo madwe so mbeton no Harry Maguire esa say so moton na ebe team ni ye pa nto no watu hoy wonim se enya de so okoba bia wo se other clubs p abaye no ogidi ye pa say sa clubs abaye na Manchester United akata mo say enya de so mbeton no amana koba bia no ay Harry Maguire nkoma kakra so a wadi twitwa every Manchester United akate adi ababa so na boboko no one so omo president ayo penya vice president rather ayo penya ni dinade Rafael used na kwabna openyin we anya vice president nkwa ana oye de mabaso na yeso ko Barca team ni ma ya de se wono na head of air sporting affairs wono odimu tintima ye pa ukọ Barcelona sporting affairs na wono ana oye pen pa otwa no ana sai first vice adi ama Barcelona boboko no na me baba kato se anasa ani opanyi edi nkomo na kwabna Barcelona fonso mu ogide se amese papa na beko esanse no da yesi Saudi for no asan pa Spain Catalonia krobia mo kwache ni se wan corner wo mu ni di nkomo wana ansa no opanyi na apie aba opia nso mutimu se nanim ya kama pa imprimpira ye ohoi wonso opanyi no ye board member au Barcelona nti yesi adwuma no ye besi na kwabna imprimpira wo mi yesi onyi ska wo Barcelona enya de sa Barcelona fo twa ne ka enti ama dodo na wogidi esesa sa na ade ntia de adua am so opanyi no obenya akọ Arnasa na wakọ akọ ye adwuma no enso ade ama Arnasa eye bobo kona no Barcelona wo mo first vice president Rafael Yusun Koma efi na kati adi ebanie yesi afe ana oba be take decision na fe waba out ada so obeka cha Barcelona for so obeko ana so otena ano so Koma kakra ne Chelsea ewo game na captain aye James na James na no ada central for ekobisa say ne target pa ne say ana so ne target de aye Premier League no ana ye ne target ana ebisa say sa no so na Premier League no ni ma na Premier League no say me ma dwene kwa de no say ne je ne aye din kra at the Champions League but Chelsea captain na kasa yo ana ebisa say de ntino kasa no say Premier League ko kabna wo ba di 38 games yo na Champions League di ahia na bebo kakra bi wo boy na wa champion wenzo de
anya sa na 38 matches ana beba ansa na watimi ade Premier League na watimi ade nto ande league ba ko pese o je no enimanim ye hokom de no pa no Premier League no afa Chelsea squad na ekrom no wase wo mu ekura Adia Chese, we met me at the Sunset team, no, I strong ye power, we capable. So met me at the Premier League, no, at the sea, Omanasano, and Komaka Krana today. Liverpool fans me couldn't come out. Now, and then Komaka Kra met here, said Yasin Rodrigo, goes, the agent, Yasin Ra, and no flyer or by UK. Now, UK, a man first who said Liverpool no mobile bedding commerce, sir, Yasifin Ra, Abapimna, Liverpool for so interest, sir, Omunya Ombasa branch. Adi Rodrigo and he said the agent enya afa flight eba UK dia anya baby anoko wo ba ne Liverpool for aba bedin komano so nkoma kakra ne Manchester United former player Nemanja Matic nkoma kakra meseka says isia no yasi Lyon wanya Florisia no oko na oko kwesa kan de masa solo boboko no woni o ma wiewie ata se anopai official communique enso ebenya ba mekota se ekodi nkoma kakra mo se Borussia Dortmund eni omudi komobi na Dortmund komono omuni omudi na about 2 players na one player de omudi hu sikaba say ato di Chelsea so media tum ane e kan chuku emeka enkofront say ombetua 20 million euros na advance kakra aba ana afe ekobaza se dantan koma bi omba ton brante na Chelsea betime anya sika afrimo ane offer omudi ba Chelsea for say no adomo ho amko ese abrante de de Aaron and Semeno defender Edma Chelsea no enkofront Chelsea omunya brante na anka no so one be pay pa and then Chelsea betiasia anka Aaron and Semeno so no Chelsea emfa mo on loan nanka afi omo enso nya sakati ema no ema mesia kan emfa ma team and din adi Borussia Dortmund ani yankoba kakwa so a etodwa ewe edumade so makata say edumade live ewe YouTube and ti opese wonya videos ni pictures uko YouTuber Nhyira TV ewe YouTube na fe wo so wetimi adwane kama mepato Nicola Jackson so ana nyumre menya ntia se Abrantes so kwabna ya so officer boy bayan foi bayan sisi a mini team player mu po ya se bayan ba so mu pe Jackson na me anim se me hu sa story nam se Abrantes players a team e ba no hunso se we player na bayan baba ho Newcastle ebeka so mo pro Manchester United at a point in time ebeka so mo pe wa kwabna zanka strike enkonya bad o ya fa ya de se ni ese sa Jackson akodi kobo ekobo bi Jackson akodi yese se Chelsea for betimi ahenebo se omonto no ntwene na ebia matches na emu ho kakra wo betimi amana dodo bia ba project no se na ni project no pa o Jackson akasa yo was na ni Chelsea project win ye pa and in campaign for betimi ahenebo so wo menya trust kakra dia man se consistency no and na betimi amana improve wo betimi amana nya matches abanko de wonya na adwe so obekọ ba bia betim prempi de kwa as Chelsea so eni san community Bayern Aston Villa ana fe Newcastle boboko no ana epese ombetimi enya Nicholas Jackson Christopher Nkunku so eno ada yase Tottenham for asaba edotrati yase Tottenham so ono ko ye fine player ada kwa na the same land ho ya ano mechina na ebere chi yese ano mo na Paris na chese amount for you omo ehin santi kwabna omo sisi adoma settle Nkunku ani ya Tottenham no womunya Nkunku omo pem Barca nso no eno ada meeting bi nso no eba so ene ye Mark Binel ni agent no eno ada ba so na Deco ene Mark Binel agent no esiaye atese ne nkomo no yese ye beto aso on person omo man contract to 2029 and team anu so aye nkoba kakwa so efiri Barcelona akati ede eba ensam ho but ebre eni ya fanti dia ene de abusia kwabena se bibie ni won baby sam de ene ma yemfa nkrofo man so sem no enso ensi hanum se Daniel Levin no ho hi pa za Daniel Levin no ogoto ni player ni team din enso onyane dia ogoto obi dia no mo so yes ade agudie no sesa na mo so mo sa mo say the same thing yeah the Barcelona for na chese obi tomo dia na ma yire so mo goto obi dia no mbasem titu akisa munya sa ne ma no it's not fair. Let's see, team ya kono ntie kwa yen kasa mre. No problem. See na season yen ko baby wa ha. Ebe hu said ya hu sam but minim okay tete gramophone okay.
saa gramophone a plate na ne de bonyo okay me hu bi o me hu bi me papa na ope keke kabubo nyom ba intini de no da bia me kono no obo eno nkwa na power sa de tie ni na power wa hwehwe na power sa de tie ni dia no bi san na anjina keke kabubo nyom ope ni sa no so open nyom because of ninsem yo keka won nyom you know